budili smo se otprilike u 5 sati, legli za 12. Odlično. Nikad bolje. Odlično. Ponestalo teksta. I kamo idemo? Kamo idemo? Ne idemo nikad. Otkazali su nam sve letove. Sve je propalo. Katastrofa. Idemo na... Kam idemo? Na Tajland na kraju idemo. Ima sviće glasova dolje. Ajme ne trošiti bateriju toliko i materijal. Da će biti montiranje. Idemo na bračne putovanje nakon godinu dana. Da. Možda Damir to spoji kao s obljetnicom godine dana, pa onda možemo to sve zajedno. To je sve. Možda iduća obljetnica za 10 godina. Da. I trenutno nismo žene, jer... Ja ih pokazao, ali imam stavak na ruku. Željno ih čekamo prvi let prema Frankfurtu i nakon toga će biti žustri sprint do idućeg leta. Pola sata, samo pola sata između. To će biti zanimljivo. A sve sreću pa treniramo zadnjih mjeseci, to nema problema. Mislim da se ti ne vidiš u kada malo. Ne znam da se vidim, čekaj. Lovely. Thank you so much. Thank you. See ya.
nema za nas ništa, klinci, jer vješta. Možete doma. Samo iz Hrvatski. Ima osam podanjska. Peder neki, jel? Kaj ćemo uzeti? Sve po redu. Što Sober kaže? Oda! Amo ja! Amo ja! Amo ja! I see why you have 3 children. You don't need all 3 gigs. Bro? I tako se to radi ovdje, kod nas doma. Mislim da pijemo iz boce, ja? Ovdje imamo timi da pravi, da podigamo muzikant. Ninja. Mami! Ay, yo me estoy de dieta. No compro patente. Ketchup. Ketchup. Gin tonic. Jest dobar gin, a? Ide po novi. Ide po novi. Evo ga, evo ga. Oye, que empieza, mi Juan Romeo. Tengo mango margarita. What? More. Yeah, Mama Juana. ¿es cámara o es video? ¿Es video? Video, yeah. Hello. That's very cool. Yeah, you can go out the Yeah. Sabrina, ven con el tío. Ven con el tío. ¡Alcohol, mango! Yay! Oh, niente, loco. Gdje je naša Vanessa? Jel vidite što se desi kad djeci date alkohol? Neće, slabo mi baterija. Evo. No, man! Oh, no. One more. Oh, crap! I drink. Yeah! One more. She's going to get fired. Yeah! Rosso! Yeah, exactly.
Idemo. Ah, it's fine, it's fine. Ja sam da to moje. Ne. Jao, još 2 minute snimanja imamo. Ti misliš da on gledate? Još 2 minute! To znači da neće stići. Gledaj sad.
Snimam dobra večer. Čekaj. Kamo idemo? Ovdje je prekrasno. Večeras idemo u zen restoran, to je japanski. I oni poslužuju sushi i tepernjaki. Što znači da postoji mogućnost da će pripremati hranu pred nama. Jako se veselim. Ja očekujem da će ovo biti najbolja večer do sada. Ikad. A da vidite sobu, soba bonbon. Ovo je sobe. To je dio sobe. To je dio sobe, da se iskoristi, da se ne baci, šta bi rekli. Da. Sada lagano samo do restorana. Restoran je naprijed. Šta ćemo jest? Ješćemo sve po redu. Ješćemo sushi i nakon toga samo sushi. Još malo sušija. Svaki lijepo izgledaš večeras, koga nosiš? Michael Korsa ili Dolce Gabbana? Nosim Dolce Gabbana sa dodacima Louis Vuittona, sa... Ovo je dodatak posebno od Yves Saint Laurenta i nosim Moschino ovu bluzicu, a šosić je iz Gesa. Torbica također Louis Vuitton. Louis Vuitton i to ekstra po narudžbi. I to onak 2019. kolekcija, znači 2020. više od toga 2020. Još nije napisato. Još nije napisato, to će tek izaći. Evo, žena mi pogreši. Ode na steak samo tako. No, that's all right. No, thank you. Please don't. Oh, thank you. I kao što smo očekivali, znači očekuju nas vinske liste, što znači da bi trebalo naručiti jedno... Hola, good evening, thank you. Very well, thank you. Please. Let me serve you. Give me. In 10 minutes, it will be ready. Okay, no problem at all. The patini bar and the medium well is gone. Okay, yeah, no problem. We'll wait for 10 minutes. Okay, can we be here around? Yep, thank you. Znači, 10 minuta. Izvoliš? Možda ja stignem po ruži natrag za 10 minuta. Ne znam, možda stigneš do poruši. Stignem sigurno, ali Emanuel je u sobi pa ga ne želim vidjeti. Za to vrijeme stignem od mame. Emanuel je naš sobar. Super. Zvuči kako njemu. Žena me gleda kao da će... Zato što djeluješ umišljeno. A sada slijede reklame. Plodine, najbolje akcije za početak tjedna. Trajno mlijeko 2,8% mliječne masti, litra samo 2,99. Svinjski vrat bez kosti 24,99. Tjestenina kilogram razne vrste 5,99. Vino graševina 2 litre 14,99. Plodine. I 10 minuta prošlo i sekundi. Hello. That's okay, thank you. And you? Znači ovdje se hrana servira pred nama. Ne samo servira, nego se radi. Kao da si neki reporter. Sa prve linije. Thank you. Znači večeras će biti show. A
Sada promidžbeni slikopiš. Tko je? Kauflandova top akcija za početak tjedna. Svinjski vrat kilogram 18,85, gazdina slanina kilogram 29,99, grah trešnjevac kilogram 9,99, čokolada Ritter Sport 100 grama 5,99. Kaufland, iz ljubavi prema Hrvatskoj. Pam, pam! Pam, pam! Yeah, baby! Hola! Hola! Pam, pam! Do you have a house wine or something? Yes. White wine? Opa! Yeah! Bravo! Come all the way from Kuwait to Iran. Sorry? Come all the way over here. Yeah. Hop, hop, hop! Kako ti se čini? Fenomenalno. Naprosto zadošao. A tebi? Vidjet ćemo, imamo velika očekivanja, tako da vidjet ćemo. Sada slijedi tempura. Come on, come on! Ready? One, two, three. Thank you. No. Yo, baby, yo! Oh, yeah. Thank you. Hoćemo reći Roosevelu da napravi još jednu rezervaciju. Roosevelt, you have to make another reservation. Pam, pam! Nitko neće navijati za domaću ekipu. Domaća ekipa, koja je to domaća ekipa? Domaća ekipa će da izađe na televizoru. Jo, ajmo malo vina uzeti. We want shrimp! We want shrimp! Nobody's interacting. What's happening? I don't know, everybody's asleep. Thank you. Thank you so much. Yes. Next.
Thank you. Izgleda sakom pakom. Izgleda kao da bi to jeo svaki dan. Ne? Thank you. Thank you for tonight. Thank you. It was Thank you so much. Thank you. really great. Yeah, be careful, be careful, be careful. Thank you so much. Thank you. Hope to see you soon. Have a good night. Thank you, too as well. Thank you, bye bye. Hvala. Zaboravio bi. Dobro večer, evo nas opet. Ostavljamo kameru doma. Ostavljamo kameru doma. Nastavak slijedi sutra ujutro. Nastavak slijedi sutra ujutro, dalje nije za... Pusti sam. Ne mora više nam On stupnjeva, jel? Moram. Dovi giorno. Dovi giorno.
Pretty guy name. Hola. Name is the guy that he has been making cigars for about 25 years. He can make a cigar by hand like 300, 400 cigars a day by hand. Remember that to make cigars we use 3 different types of tobacco leaf, which is binder, filler, and wrapper. Use the binder and the filler, you put it in the molder. Right after that, we're gonna take in the pressing machine, and once it finishes, the cigar is gonna come back like this. But that doesn't mean that the cigar is ready to smoke. It's missing the last leaf, which is the binder, the wrapper. Sorry. It's gonna be giving the beauty and the taste to the cigar. And to stick the last leaf, we use a special glue to turn through the sugar cane. So all natural, 3 different types of tobacco leaf, 1 special glue, and we took the nicotine away, which is the things that kill the people. In the middle of the leaf, we took it away, so everything is natural, 100% organic. So it doesn't create any addition, any cancer. That's why Dominican cigars are really nice. Fireball. Lo sad snimaju li? No. Snimam glas. Da. Hola. Mi sjedimo zajedno, sjedimo zajedno. Idemo doma, ha? Idemo doma, tako da možemo ići opet. Kad idemo opet?
Za godinu dana. Za godinu dana? O, to je... Za dvije. Za dvije, ajde. Tebi. Biće super. Biće još bolje. Da, uvijek mora biti bolje. Kakav ti je bio ovaj odbor? Fenomenalno. Čovjek se umorio. Ubila je touchscreen. Nisam, on se sam trebao. Da. Okay. Tak sam ja dirao po tome, pa isto trko. Njemu treba, on je malo sporiji. Damir i ja smo trebali sjediti jedan iza drugoga za 10 sati. 10 sati, da. I onda je došao jedan dobar čovjek i rekao, vi sjedite zajedno? Rekao, da, mi smo zajedno. Mi smo zajedno. Rekao, super, htio me se riješiti. Ali nije uspio. Moj dalje ovaj radi touchscreen. Remember. I vojne crku to je touchscreen. Ne diraj me. Mislim da to ne radi. We have a broken, imamo pokvareni touchscreen. Se makar puni baterije. Baterija se puni, da, ali radi ni gore dolje. I razno imamo opet za gledat Polar Express. Polar Express, da, nemamo ni za gledat, ovo sve jednostavno se snimamo, nema veze, imamo zato spektakularni pogled na šta, nemam pojma na šta. Na sunce, vidimo sunce tamo, ili ovo nema, ljeva, dobro. Imaš kembiću u sobu. Ja volim. Gospodin nešto priča, vi ga ne razumijemo. Nešto medije. Jednog dana kad progovori na hrvatskom, onda ga budem i razumjeti. Dok sam priča na njemačkom, hvala lepo. Zato mi treba par ovih, kako se zove, časopili tamo sada. Kako se zove? Pili? Ja nisam ništa pila. Ti si jela, dobro. Ti si jela limete. Vodu. Ti si limete jela. Jela si mentu limete. Moj ne radi još uvijek. Ne radi moje, sigurno tamo je. Morat ćemo se družiti zajedno. 10 sati. Ni to ne radi. Slaba moj baterija. Ovo su najjeftinija sjedala bila u avionu. Zato smo dobili to što smo dobili. Ali ja sam sretna zato što sam stopila. Moj pogoreli. Čak i kada ništa ne bude imala imati. Čak i touchscreen. Ti si moj tebi. Meine Damen und Herren, Čak i čita je evo. Für Ihre eigene Sicherheit bitten wir Sie, schweres Handgepäck unter dem Vordersitz zu verstauen. Taschen und Bus oder schweres Gepäck dürfen nicht in Fächern über den Köpfen verstaut werden. Teta sluša. Diese herausfallen und niemand verletzen können. Bitte stellen Sie zum Start und dann Ovo je genijalno. Za noge mjesta kao u kinu. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'd like to wish you all a very warm welcome on board this Thomas Cook Airbus 330 operated on behalf of Condor Airlines. My name's Richard Barber, it's one of my many failures, I'm sorry to say, so I'll just have to continue Hvala Bogu da neko for the engleski time being. priča. I evo naše piste. To je to. Doviđenja, Dominikana. Bitte lassen Sie Ihren Sitz gut geschlossen, bis die Anschaltteilchen ausgeschaltet werden. Im Namen von Croatia Airlines und Star Alliance danke Ihnen, dass Sie Šta je s koferom? Moramo kupiti nove za iduće putovanje. Ovo više ovako neće ići. Evo kofer u dijelovima.
Dobar dan. Ovo je kofer ima posljednje putovanje. Ovaj će sad krpiti za koju sekundu. Evo, evo. Kako da je svatam. Ne, to je ovaj sad, mislim. Ništa, gotovo je sad. Čuj, to ne može ni bolji kofer preživiti putovanje ovo. Ovo je prvo strašno. Odi, idemo. Kad smo izlazili iz hotela, onda je Damir iščupao ručku. Ne, ručka je bila iščupana na pola. Jedna je bila iščupana s ove strane. Ovo je bilo puknuto, ovdje tu je virila na pola, ja sam, ovaj frajer je došao po ovaj, kak se zove, došao je po nas. Mi guramo ručku, ne moraš gurat ručku, kojiš 5 minuta guram ručku, kojiš na prijevoz čeka. Rekao ništa, ručka po pola, idemo. Znaš da moraš stisnuti gore ne gumbu šta njoj Nema mehanizma, puko je. Nije bilo mehanizma, velim da je puklo je prije, kojiš. A i vrijeme je vjerojatno... Ajo, vidi ovo. A i vrijeme je sigurno... Vidi ovo je katastrofa. Gdje je sunce nestalo? 30 stupnjeva u hladu. Ovo je dobro da pada kiša. Jer ovih dana ljeva i pada. Katastrofa glavo. A veter... Let her march again. Welcome to the paradise. Far. 4 abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres buscabulla y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que veas que rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, date un shot de coquito. Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres buscabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Ay, dale lento, métele violento. Te puse reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea porque sabe que está dura. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres buscabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla.
Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the party.